pedas yang kerupuknya di agak kayak digoreng direndam. Oh, bagel sebelah. Bilang kurang. Di siapa? Iya, Di bagel mah di pukul begitu, pok begitu. Itu kata gitu. Udah apaan? Ini seblak bang. Bayin kan, pedas banget. Lu nggak seblak, lu bagel. Lo kayak di awang, dia belidah bibir kan. Pada jantar ya? Dia dinyet moa. Tapi itu bukan lo ngeliatin mau kan moa. Kalau nggak ngerjain temennya udah jatuh. Ini lo mau nih gue bagi. Padahal itu habis jatuh tadi. Buatan jahil ya. Iya jahil. Ya, cuman kan tadi asal orang tua pak sakit lu. Kenapa lu? Jujur apa lu tadi? Iya. Jajan cilok. Kang cilok disalahin. Apa tuh sekarang digulung-gulung, bihun digulung-gulung, bilung. Diuntal-untal gitu. Tilung. Tilung apa tilung? Tali digulung. Tilung